Srdačan pozdrav i dobro se snašli na 34. programu domaćeg, regionalnog i svjetskog video magazina. Kod nas za početak samo lagane teme, smisao života i običaj te glazbena scena našega kraja. Uživajte u gledanju i slušanju. U današnjoj specijalnoj epizodi posjetili smo jedno malo mjesto na rubu male zemlje sa druge strane karte svijeta. Odmah pored Čimpanzovca i Prkna Donjeg nalazi se Big Uglyville. Mjesto nastalo od povratnika, doseljenika iz Amerike, koji su tamo tražili zlato, ali su našli samo olovo, kaktus i mlijeko mravojedovo. Oni su ovdje pak poslije svega nastavili sa svojim običajima, pjesmama, plesovima i napjevima. Naša ekipa sa terena pripremila je kratki prilog. Mjesec Jegoslava, nekad kao slava. Mjesec Jegoslava, mjesec Jegoslava, mjesec Jegoslava, nekad kao slava, nije drugdje, Dobrodošli u današnju emisiju. Još jednom, ona se emitira samo zato jer ste vi to tražili. Samo najbolje sa aktualne scene Big Uglyvilla. Evo, ovo što ćemo pustiti, to se sluša kod nas. Prva 3 mjesta top ljestvice, a vi sada trk po novčanike, pa po diskove, LP-je, postere, bedževe i naljepnice. Danas
do sutra, od sutra do prek sutra, od prek 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 sutra do prek i opet sve ispočetka. Od danas do sutra, od sutra do prek sutra, od prek sutra do prek sutra, od prek sutra do prek sutra, od prek do prek sutra, od prek sutra do prek sutra i opet sve ispočetka. Od danas do sutra, od sutra do prek sutra, od prek 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 do prek sutra i opet sve ispočetka. Ponekad je potrebno pronaći ground, a onda i zaroniti u underground. U Big Uglyville ta scena ne manjka iznenađenjima. Prilog sa terena pripremio je Oto Brtva. Najavljujemo novi prilog iz našeg novog studija. Pa pogledajmo. Ođe stislo, pa nam nema druge nego da najavimo jednu pjesmu koja je na suprotnom sad kraju zemlje nego što se mi ovdje nalazimo. Pa ja više ne bi duljio nego da mi pustimo pjesmu. Ona dolazi od tamo. Puštaj! Daj samo uđi u taj stan, otvori vrata i uđi.
A sada vrijeme dana. Biti će umjereno sunčano sa blagom naoblakom, a mogući i pljuskovi, olujne bure i vrućina. Strašna vrućina, mjestimice hladno, pak jako hladno. Ne volim hladnoću, brrr. Moguće pak proljepšanje poslije umjerene bunde za pretežito vrijeme. Oblaci su mi nisko danas, nisko su mi oblaci, ko da mi iznad glave lete. Oblaci su mi nisko danas, oblaci, oblaci, ko da mi iznad glave lete. Oblaci su mi nisko danas. Kažu mi, spusti se na zemlju, glava ti je sva u oblacima, u izlogu se vidim samo do ramena. Dali su mi danas i opet jako nisko oblaci, oblaci, ko da mi iznad glave lete. Ti oblaci, oblaci, nisko su mi oblaci, 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 jako nisko, oblaci, ti oblaci, ti oblaci. Dobar večer i dobrodošli u posebno izdanje emisije Večer postklasične glazbe iz krajnjih eklektičnosti. U ovom posebnom izdanju nalazimo se u prostoru stereo dvorane gdje u iznimnoj napetosti čekamo početak nastupa velike trojke koja poput proto i postklasičnih jahača juri svijetom, Poljskom i Kinom. Juri u rasprodanim dvoranama velikih svjetskih gradova gdje su, između ostalih, izveli koncerte s velikim Jean-Pierre Pepinijem, Wilhelmom Hirschom i neprikosnovenim maestrom Lumini Filcom. Najava večerašnje izvedbe nije potrebna. Hvaljeni opus stavka 7, trolične sonate fortissimo. Po prvi puta u Rijeci, maestro je spreman da izađe pred trio. U sklopu svjetske turneje pozdravit ćemo 3 velika čela. Kada se lupamo po glavama, sviramo u slutu bol i uživamo po čelu tres i nestade stres. Zvuk naših čela tjera na ples. Čelo, čelo, deri po glavi ritam peri.
u slutu bol i uživamo po čelu tres i nestade stres. Zvuk naših čela tjera na ples. Čelo, čelo, deri po glavi ritam peri. Kada se lupamo po glavama sviramo u slutu bol i uživamo po čelu tres i nestade stres. Zvuk naših čela tjera na ples. Čelo, čelo, deri po glavi ritam peri. Vidjeli smo i čuli ovu nadahnutu i raskošnu izvedbu. Kao što će nadolazećih dana vidjeti i čuti pozornice Berlina, Krakova i Dugog Sela, kojim postklasičnim putem neumoljivo grabi naša velika trojka, naša doista velika tri čela. Do sljedeći puta na našim večerima. Laka vam skrajnje eklektična noć. A sada dio programa na stranim jezicima. Davaj vam, Bog da i fajnis, i kod nas se tamburalo, drvilo, svašta izvorilo. A i bilo je uvješća predstavljaju svakaj. Ludili smo dok nam nije glava palna ko kamfar. Puštaj sirena i šimpanzu sa prilom. Evo. Da, to je taj povijesni prostor. Povijesni prostor o kojem bi se dalo pisati avanture, basne, priče, pošalice, naravno glazbene. Ovo je studio, ili je barem bio, koji je još 60-ih godina zadužio glazbu ovih prostora, a time i svjetsku. Bend koji ćemo upravo predstaviti ne treba više najave. Pogledajmo. Get above!
Oni se uzvrpoljili u ovom studiju, evo, zvon, i ajde još da krave, konje, šimpanze, svi van, unutra. Pa smo iznajmili mi satnicu, se mora znati nekakvi red vam u Hollywoodu ovome. Evo, sunce. Još domaćih pjesama, plesova i napjeva, rasprodan nastup našeg domaćeg kulturno-umjetničkog društva Hračci. Snimljen je i spreman za internacionalnu distribuciju, od sutra i na kompakt disku. Aj, blum blum blum, peje, trunda trum, feje, viga 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 vela, deje, tranda ta, tranda ta, tranda ta. Dakle, rekli smo, aj, blum blum blum, aj, blum blum blum, peje, peje, trunda truna, trunda trunda trun, ce je, viga, 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 vela, deje, tranda ta, tranda ta, tranda ta.
Handek nyumba le skotobari, lemede kumba leido, tude mumba kae, hotun ngak, sibiri po alengibai, honem incantio, lebestabaram, shubadikit endo klem. Želite li uspjeti u show biznisu, morate biti posebni, drugačiji od drugih. Upravo takav je i glazbenik i performer Sonic Zoil, kojeg ste imali naravno prilike vidjeti i na našoj demo ljestvici. A on je ni manje ni više nego izmislio novi glazbeni pravac, škripzik. Dobro večer, dragi gledatelji, dragi ljubitelji internet televizije. Tema naše večerašnje emisije je očuvanje folklora, narodne baštine te priče iz klasične starine. Evo došao red i na mene. Da, ja jednu osviram što svi znaju. Ach, jongen, slut. Ach, niet in zworo. Aan de Jebba Joos. Aan de Jebba Joos. Ja. Pa kaže, ach, jongen, slut. Ach, niet in zworo. Aan de Jebba Joos. I'm on the Jebba Joos. Da. Da. No. Pred konkluzija, dragi gledatelji. Dobro. Kao i u svakom kraju i tamo se oduvijek sviralo, pjevalo, izvodilo se kulturno-umjetnički program, običaj, normalno kao i posvuda isto. Donosimo dašak domaćega kraja za sve koji su u dijaspori. Big Uglyville pored Čimpanzovca, mjesto pored našeg samog srca. Red meze, red šale, red pjesme, duša nam je puna. Ošini, poprašini i još malo dalje. Evo, dragi gledatelji, našli smo lokaciju koju smo tražili dugo. Tamo u onom pravcu, ona šuma, to je mjesto povijesnog događaja gdje su za ovakvih dugih zima i ljudi koji su ovdje živjeli u ovim krajevima uz vatru duge večeri provodili tako da su smišljali i pjevali pjesme, narodne pjesme koje još i danas se diljem zemlje pjevaju. Jednu od tih pjesama mi ćemo vam sad i pustiti u studiju da se prisjetimo, a mi ćemo tragom naših krenuti u onom pravcu. Za sve svatove, za naše drage mladence, za početak bračnog života,
Od kumova pjesma Ti si mene varala. Ti si mene varala, ja sam tebe voleo. Ti si me i opet varala, a ja sam se ko svinja napio. Ti si me i dalje varala, ja sam te i dalje voleo. To je bilo nepodnošljivo, da sam u biblioteku otišao. Uzmem prvu knjigu, pročitam do kraja. Uzmem drugu knjigu, pročitam do kraja. 5, 6, sve, varaj me, ja knjige čitam i ne primećujem te više. Ti si mene varala, ja sam te i dalje voleo. To je bilo nepodnošljivo, da sam u biblioteku otišao. Uzmem prvu knjigu, pročitam do kraja. Uzmem drugu knjigu, pročitam do kraja. 5, 6, sve, varaj me, ja knjige čitam i ne primećujem te više. Uzmem prvu knjigu, pročitam do kraja. Uzmem drugu knjigu, pročitam do kraja. 5, 6, sve, varaj me, ja knjige čitam i ne primećujem te više. Idemo svi svatovi, uzmem prvu knjigu, pročitam do kraja. Uzmem drugu knjigu, pročitam do kraja. 5, 6, sve, varaj me, ja knjige čitam i ne primećujem te više. Ajmo svi svatovi, vadi knjige, čitaj, opa, ajde kuma, daj svakome po knjigu, ja častim, idemo, opa, idemo još jednom. Uzmem prvu knjigu, pročitam do kraja. Uzmem drugu knjigu, pročitam do kraja. 5, 6, sve, varaj me, ja knjige čitam i ne primećujem te više. Dobro, sad moram ići doma rant, već mi krave čekaju me. A gdje se nadaje? Šefe, puštaj džez, dosta je bilo ovoga. Svinje, prasci, kukuruz, džumbir, aranžirni kolodvor, tempeh, krađa kukuruza, pečenjaka, mrkve i ukiseljeno povrće tema je naše poljoprivredne emisije. Pa pogledajmo.
Dobrodošli i u literarni kutak. Dobili smo prvonagrađenu priču sa ovogodišnjeg Lidrana. Pročitat će Žorž. To je nešto ovako. Jedan je čovjek htio dobiti to, ali nije mogao, nego je ipak dobio ono. Umjesto toga je pokušao preko onoga umotati i ono i na posljedku dobiti to. Svejedno mu nije uspjelo s tim, dobio je sve ovakvo i onakvo, ali ipak ništa od toga. I to ga je mučilo. Umoran je odustao od toga i gle, kao da je iza ugla ugledao ono. Približio se da konačno dohvati, no na kraju ipak od svega toga ostao je zatečen. To nije bilo to. Ali nije bilo ni bitno. Čudnovato pomisli, sada kada mi je potpuno svejedno, vidim da je to. I zapravo to je to. Ajmo sada. Zapravo to je to. A sada dnevna politika, ovaj vrijeđa, ovaj puca, ovaj ne da, oni s njima dali aboliciju, ovi njima ne daju nezavisnost, ovi su tu od uvijek oni napadaju oknem, oni su, mi smo tu od uvijek, mi smo bili, nas ima, mi smo bili jaki, mi smo bili, onda su oni nas oteli, oni su nas gnjavili, oni su nas tukli, oni su nas, a mi bi htjeli, gled, tu ima dokaz da smo mi bili prije 500 godina to, a mi smo sad ajde pizdu materno, bacaj te bombe, ili nemoj bacat ništa. Ideš meni tu i sad, šta, u nedjelju ti ideš meni tu i doći, šta mi reći? Ja budem tu svjesno, ne budem svjesni me ugu, isto svjesni ugu, doći, ja popijem, a ovo, meni kaže, šta, ko ti? Ma, vjeri bitan ga, najobičnija, on za meni stio prijed. Ja njim kažem, šta? Čekaj, ti ćeš meni, ma nemoj meni, ma ti ćeš doći, vamo tamo, šta je, ko je moj livadu, ma nemoj. Pa uzmi svoju onda, pa nemoj, ma nemoj, kažem ja njemu, slušaj ti, majmune. Ne, tak, nasmio sam se u vrh, ufaco, pa rekao, šta oš po pivu je pod samo te, ovako. I doviđenja, nek ide brod, parobrod, u ne. Zabrazilo mozak i udare, bruspite nesvjesno budno stanje, priče se problem, on se sjeća udran, ne znaju san, da bi nas zadržao sjedinjene, nad jajko sprice naše prirode, kada po čemu smo baš to što smo, da se ne raspademo duše na stopu i stvara unutrašnju napetost, to je jedan od posljedničnih čina, naravno kako ga razmotriti, neka psihologija pronađe zadovoljenje na tom polju. Neka psihologija pronađe zadovoljenje na tom polju. Svašta, stvarno svašta, čovjek je svašta, on je životinja koja se smije, on je ona, on je on. Svašta, stvarno svašta, čovjek je svašta, on je životinja koja se smije, on je ona, on je on. Znate da su bića drugih planeta već odavno među nama, evo baš sam gledao izvješće iz konferencije, gdje su govorili to od astronauti, nije zebancija, ljudi stvarno kažu no ta informacija je zapričana, iskreno što više oni su tu, i uskoro ćemo vidjeti sami. Svašta, stvarno svašta, čovjek je svašta, on je životinja koja se smije, on je ona, on je on. Svašta, stvarno svašta, pa zemaljac je svašta, on je životinja koja se smije, on je ona, on je on.
bolje malo razmislite jer svašta. Svašta. Ekonomija, politika, kultura, rastu pada cijene, Pa nemoj tu se. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, tamo. Nemoj tu si tamo, nemoj tamo, tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo, tu si. Nemoj tu si, nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tu si, nemoj tamo, nemoj tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si. Pa nemoj tu se. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tu si, nemoj tamo, tamo. Nemoj tu si tamo, nemoj tamo, tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si, tu si. Nemoj tu si, nemoj tamo, tu si. Nemoj tu si, nemoj tamo, tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si tamo. Nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si. Nemoj tu si. Nemoj tamo, nemoj tu si. Hello guys! To je akcija, to je samo 100%, to je mjuza, hype, ne trpi stanke, labavo, samo naprijed, to je in. Javlja se sa terena naš influencer. Hello everybody, I'm a frantic big influencer. Today I'm going to show you how you freestyle. First you need to press reds on the camera
and then you need to find the ball, and then you need to be free. Now I will be free. Dobro došli u odsjek pod nazivom Predstavljamo legende. Danas predstavljamo DFD. Deki. Legenda sinhronizacije. Ajmo legendo! Siguran novac. Na glavu čarapa, upucaš nekoga, pamtiš ko je jer u lakiranim čizmama on te brzo ulovi i baci to smeće. To nije važno, treba imat glavu. Kad neko vozi i odjednom popršca me, ja bi ga bacio smeće, smirena sam glava, uz to sve znam i ovo raditi. Jebat mater, piškulinca, kiki, to je borilačka vještina za Hrvače. Ili kavom, hoćeš na kavu sa mnom? Eto, tako ti je to kad se mene ništa ne pita. Uglavnom, dobro večer gostima, s nama je Majda u prugastoj kombinaciji, lagane šiške sprijeda, ukočenog držanja, barba plečko, njega malo pere trema, malo je nervozan dosta, ima razne tikove, ali dobar je on, hoće on. Gospodin koji bi htio izgledat kao Josip Friščić, ali baš mu i ne ide tako. Ugledan, crvena kravata, crno odijelo, voli izlaske sa društvom po kafani, jednostavno lovac na dobru zabavu. Dobro večer, poštovanje još jedanput. Pas koji laje ne grize, a tele kažu je mladunče od ove kobile. Evo i pitanje sam pripremio, znači mali jako vide subotom u školu, klip mu je napet, ujne radi u Hrvatskoj vojsci. U čemu je to stvar? Samo sam se to pitanje molila da me ne pitate. Morat ću izaći van. Jel možeš ti možda kako nabaviti, recimo, tulum pravim, sad će 8. mart, pa nazvat ću ga djevičanstvo, ili imaš možda kako lovu nešto, koju kintu cuknit, ili vamo dodat, kako se ono zoveš ti, uglavnom, djevičanstvo, treba, znaš, sponzora naći to prije. To je zanimljivo i stručno pitanje što ste postavili, ja samo hoću reći da baš i nisam zadovoljan s svojom situacijom financijski i ja bi što više ovim putem bi izrazio svoje javno negodovanje. Mamu im bemu pičku, nek svi znaju da su i nek se ostave čorava posla, jer kad ja njima im bem, jer koji ljudi ljud, to više nema vezi s vezom. Stvarno ja sam jako ljud. Izvinite. Neka, treba. Hoćemo prilog jedan vidjeti, ajmo. Tu ga Orlando, vidiš, tu si ga, trebao si ga, nožem si ga. Koji sam ja? Ovaj Dork, ovaj ružni. Njega u glavu, pa ne boli do njega ništa.
Te pogledaj, ovo gori Alanda. Da, sve mu se pošemerilo. Majko je, šta je ovo? Taj ružni na mene, ja... Nije, dobro što Šmajderi, da. Pa tak bi te glavu mogao odsjeći nožem da je pravo. Mogu, da. Napneš ovak, okreneš, ubiješ orka, uzmeš a gdje strela? Jebi ga. A da probam bez? Da. Pripremi se, mališani, kad ja viknem akcija, vi onda počnete vez. Čekaj, Nejo, čekaj. Rez. Hajmo doći do mikrofona i pomahnutalo počet veslat. Akcija, bez priče. Ajde, odmori 5 minuta, pojedi sendvič, popi kole. Ajde, pauza 5 minuta. Kamionima s prikolicama i tegljačima s poluprikolicama zbog zimskih uvjeta promet je zabranjen, a sva ostala vozila moraju imati zimsku opremu na sljedećim cestama. U Lici, to je na državnoj cesti na Ličkoj magistrali, od Drezničkog selišta do Gračaca, od Korenice Ličkog Osića do Karlobaga, od Saborskog do Selišta, od Špilnika do Korenice, od Grabovca do Ličkog Petrovog sela i od Ličkog Petrovog sela do Prijeboja, te od Udbine do Gornje Ploče. U Gorskom Kotaru, od Kikovice do Bosiljeva, na staroj cesti D3 kroz Gorski Kotar, od Vinhova do Kupljaka, od Stubice do Ogulinskog Hreljina. Eto, vidite kako se lako zabavljati s vama ili bez vas, samo treba stvari gledati iz druge perspektive. Uživajte, dženja, laku noć. Džem je u pijezdi matarno i onaj češalj, jebote, češalj. Baš stislo jebi ga, popiješ 2 pive, moraš ići u šekret. Tam gdje car ide pješce. Evo, veselo je u našem studiju opet, malo se zabavljamo. I velika atrakcija posjetila je Big Uglyville još jedan put. Njihov prodor na top ljestvice morskih i kopnenih emisija i dalje je tema dana. Mačkodlak, Werecat. Werecat. Mačkodlak. Like 10 years ago. I will say justice. Let's go. So, you need to give space to nothing. You need to give space to nothing. To nothing at all. Give the space to nothing. Nothing. I was doing Mask Singer already. A sada jedan klasik. Na početku malo fučkanja. Jednoga sam dana ja jeo šljive.
i bile su fine kao plavi ocean. Drugoga sam dana ja jeo kruške, u zagasito crnom sam ih kupao koktelu. Sad refren, ja jedem šljive, ja jedem kruške, ja jedem šljive i kruške, ležim pod trbuške. Ja jedem šljive, ja jedem kruške, ja jedem šljive i kruške, oh yeah! Ja jedem šljive, ja jedem kruške, ja jedem šljive i kruške, ležim pod trbuške. Ja jedem šljive, ja jedem kruške, ja jedem šljive i kruške, solo gitara! Idemo svi zajedno, ja jedem šljive, ja jedem kruške, ja jedem šljive i kruške, ležim pod trbuške. Ja jedem šljive, ja jedem kruške, ja jedem šljive, idemo da vas čujem svi zajedno. Ja jedem šljive, ja jedem kruške, ja jedem šljive i kruške, idemo još jedan put. Ja jedem šljive, ja jedem kruške, ja jedem šljive i kruške. A sada bi bilo dosta. Bilo je tu svašta, educirali se, malo jeste, prošetali smo iz krajnosti u krajnost i do sljedeće epizode treba se odmoriti. I od senzacija, i od muzike, i od landranja općenito. Gasi programe sve, odi na pecanje, nemoj biti informiran, jer što te bole, šta se događa okolo, šta te bole? Operi suđe, operi noge, do sljedeći puta na 34. programu našeg video magazina. Uživajte. I to je bilo sve za današnju epizodu. Vidimo se u sljedećem izdanju.
sutra, od sutra do prek sutra, od prek 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 sutra do prek i opet sve ispočetka. Od danas do sutra, od sutra do prek sutra, od prek sutra do prek sutra, od prek sutra do prek sutra, od prek do prek sutra, od prek sutra do prek sutra i opet sve ispočetka. Od danas do sutra, od sutra do prek sutra.